Ministarstvo je pokretalo akciju sa idejom da pre svega udruži energiju svih dobrih ljudi, svih civilizovanih ljudi i svih urednih ljudi u ovoj zemlji, da nam zemlja ne bi izgledala ovako neuredno, a nažalost protekle decenije su nam pokazale da ponekada možemo da zapustimo i privredu, da možemo da zapustimo i naše društvo, nažalost možemo da zapustimo i našu životnu sredinu. Ideja ovog današnjeg skupa jeste da se promoviše sledeći korak, a to dakle nije samo da se Beograd fizički očisti od velikog broja divljih deponija. U ovome trenutku negde oko 1.400.000 kubika otpada se nalazi na teritoriji grada Beograda na divljim deponijama, nego da vidimo na koji način možemo da sprečimo da se u budućnosti nove divlje deponije pojavljuju i na koji način možemo da utičemo na sve one faktore koji utiču na to da se divlje deponije pojavljuju. I smanjena organizacija komunalnog sistema, smanjen sistem prikupljanja otpada koje nastaje u našim domaćinstvima, nebriga i nekultura, urbana pre svega nekultura naših stanovnika i nedostatak svih onih odredbi stimulativnih i kaznenih mera koje bi doprinele da naši gradovi više ne izgledaju ovako kako izgledaju.